Tmima maba purdum, taunwa. Iba takalam nwa dan zasushi, kuiga kitang. Achimala manir. Sangramdang, the mua zimashalir and wajaktangi. Isukrisa tamim salam panaro. As a town was no kalimilong jimmer kalambanum. Sangramiasno mua zizi da katamang sarasadam. Tanalima, simubung palaga undagi. Asiban was no Christian pordum asushi. Takamdang the tol lugalir. Asibaji. Yalir. Tana putunong. Mim cheer aigati, as a Christendom aigati. Sangram as a sangram upaji. Shin ba'o as a mangtang udamchi, come dak sir. Little pa asan liman wasanuki angor. Anuchi, Christendom masushi takam dang the tuludibaji. Shin upaji sangram mas, mangtang mapatamchi, sangram mas. Saka itamchi. Sangrami shim dapat na pordum, sangrami sempat palaga kaca. Sangrami amsya, miem chirdum, miem bagi itam mangtang, asir shin ba uchi parnuki agizaga agatsir. Anungchi, shin ba ji taida masir, saka shin erdumchi, mangtang erdumchi, asinugit sangram magam taksizji, kadang tungdi bang da Christian shay matatali taksiner. Tongnong yangi, asinuktan, ni laika zangner, asibaji. Apichim zi shin, matsisir asam, matsisir truk jas. Sakananuki, majashizam abishir. Tana jugo asan outsir awardama, ay gadang, tangarkin dimtin, kipung kamar kalan. Kalam yasanuk, takalam nung manir, parnuka singermo angar. Saka parnuki, asan aw ushi mangadat nung. Aji ayipan, kinungsi masarangla kinungpuyang ibaji, mip zaka ashizab ajang atukar. Asiba ya nagalima tiunung dang masa saka cugo alima acunganung asenuk ipa tekalam YouTube tem dia ai getir branger anongchit taunong ni tangar usya karbu inuk semasa asenuk ten cebiza nongchi nanuki ipa sushi ya kecipa ta mapilam daksiner ni api cem sin matsisar sembesir trok ji yamazanger my son give me your heart and let your eyes delight in my ways. Kecil, kenam namalung kwa, asal nanaki kelemangdam, acuga yuang, ta api cem zeshin, mazisar truk nodi siangus. Ipa lain nungi acem dakar ni taunong, asenuk nam agat namba unak baji. Isu Kristanam namalung chang agachang. Give your heart to Christ, Lord Jesus Christ. Ni asenuk tan sarasadam di. Tamayam kibuma Isu Krista, iba mabang tajong unuk nam alangjak sinong. Unuk tumalong jang kas, salong jimmer kalan. Nadang yarur asir tongnong. Nunung unuki sisa dang zatanzaktang. Ipa yang ajang unuki tanalanong ano, tali tachang rapa, sisa sing uluksa. Unuk tanalanong tali tashi sisa sushi, nungwiya changa unuk tamuat sang utsa. Asanay unuk nam, Tana putunong unuk takam liung awdang kecil angat tak sener. Ipa je unuk nisung syai taunong ipa lai acanga angat sasushi. Ne temuat seba temaba nungi mula musya yukang ne taunu kinadang bebishir. Tang iba babang nui tenagar kalan iba tekalam mabang asir nuudam acek nagunong penadok sedang. Oh kiboba ketakama ne instrumen nama nai pensyang ne asir unuk ajak asushi temuat seba bangga sedak syang da Isu Krista tanong leniba misya sar sadamer nai kuda malongor yamajidang sang. Amen. How can we define heart? Temelung chang da sebaya asan ngi keciguma rasa angadat saukse. The heart is the central and the inmost part of our body. Temelung chang yasanok mim chirkat Tamangrang penong, tiyong tipa, silambaji, dasan ukajaki madadalir. The purpose of giving heart is to rule the life according to the will of God, because heart is the place of our will, it is the place of our intellect, and it is the place of our feelings. Kechipat sengermia senuk mim chernum, temelung chang ya gatsi, da serbangla.
Ibaya mim chirga takamnong. Asanok kadang tung tipang tipa shilam ba jilir. Asipa jagi. Asanok mim chirga takam rang benda chungwaji sengremi kecil melongar. Ipa ji anga teta. Yem sesda sushi agat se ta asanok yang ada celah. Temelong jang pa ya. Asanok mim chir asushi. Tersisa detak. Taman tak tiung ba ji ba yalir. Temelong jang ya asanok mim chir asushi. Tukuluk sisa se. Kupa akia senuki iyakse miyakse ajak shisadeter pilamdeter ipaintang tamandak takji temelongjang bayalir asir temelongjang baya asenuki asenuk asushi pilamtsba tetensak tak tangar asushi pilamse asushi tetensak tak baji ipa temelongjang yalir anungchi api chimse shin metsirasam metsir troknong ashibama kechir nemelongjang kenam kwang Takuba tsengermi mishir. Shirnuki ipa temlong changya tsengermnamji agatsidir. Parnuki biya sushia pilam zakakwer. Tangara sushia alima sushia pilam tsitsi shisa tsiji mutatras. Heart is the place of our character. Heart is the place of our personality. And heart is the place of our mind. Miyam chirga sushi temlong changpachi. Asanok chakla liru tamantak tak asir tetensak takchi. Ipa temelungjang pa elir. Miyam chir asushi. Asanok tajong pilamtsi, tamajong pilamtsi, tajong iyaksi, tamajong iyaksi. Itam achak indang tetensak tak asir shisat takchi. Temelungjang pa elir. Ta Christian siya jagi angat sala. Heart is the center of the whole person. The spring of all desires. Temelong chang baya mim chir asushi te chang rapa ajak cha te ta tok tak te tensak tak ji taman tak baji lir senuk nam adadak sinner. It affects our thoughts. It affects our speeches. It affects our action, good or bad. Mim chir ka takamnong temelong chang baya asenuk tepilam pa ajak ipatak ya tang lukalir. Asenuk cembi sinajakci, temelung jang takci tang luka yolir. Asir asenuk mapa iyak pa, tajung iyak se, tamba jung iyak sajakci, temelung jang takci tang luka yolir. Ipajagi sengremi asen melung jangci akiner. Therefore, the purpose of keeping our heart is to rule the life according to the will of God. Sengermi asenuk nam temelung jang agat seba nakchidong paji. Asenuk takam rangpan paji. Sengermi akina bama sengerm sendung ji kejilir ipaji medeta angadeta. Asen takamji yimsa sushi agat se asenuki agadati. Apichim ze shin metsir sem trok jinianu yamazanger. Keep me your heart, my son, and let your eyes delight in my ways. Kechir nemelung jang kenam kwa. Asal nenegi kelamang dama ciuga yuang da keciba. Sengermi asenuk melungjang mishir. Why God wants us to have our heart? There may be some reason. Nukchidung ka alisidi. Sengermi asenuk temelungjang mishibaji. Akinabaji. Once we give our heart to Christ our Lord Jesus Christ, He will guide us in His principles. And He directs us in every areas of our life. Kudang asenuk melungchang ya. Krisay sunamji agat sedetir. Itangchi. Patang atapanong asen takam baji pai ani tenaksa. Asenuk takam rangpan kanong pai asenuk takam lamangchi kagan da asenuk tang tiu tenaksa. Asipaji inyak na bajagi. Ipa temuat saji asenuk nam akitak na bajagi. Sengermi asen melongjangji mishir akiner. There are many examples in the Bible. Individuals who had surrendered their hearts to God, and He used them as an instrument for Him. Laishiba nungji kurang arbang natir. Nisungdam ay katipi melongjang sengermnam agat circlen. Sengermi parnuk takamji. Sengermer hatir tachung gama penshiba asenuki laishiba nungji angwasa.
First, Acts chapter 13, verse 22 says, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Tingyan maba tersa sembesar na nuju kudang arbang nang dia yamai siang utsum. Ni Jesse cabasu David, kemelongcang anasa ngugu asirpai. Ni kecil melongar acak iyakse da siang. David had a heart that was after God. Therefore, God lifted him up and he became the king of Israel. David pamalungchang sengamnam akat sidit no. Sengami patakam. Tamati ba nung achungkat as Israeli ma. Pa chuba kam taksiba. Asunugi lai shiba nung si ang. Sengami tamalungchang akat sir di sung siyaji. Yamajam shitin sakar. Secondly, Luke chapter 19, Zacchaeus has a burning desire to see Jesus. And he responded immediately when Jesus called him. Luke terser to kuno jukuna rabanantir, Zacchaeus, isumun na ba chang rabaju ulura kalias patakamno. Asukudang isui pacha. Yaktadang pait lang seba agat. Kudang Zacchaeus. Yaktadang isudang talang seba agat. That very hour, Jesus declared his salvation. Isui ipa kundanong jisa. Zacchaeus takamnong tandaban asubaji alimbadang sanguk setensak. Kudang asunok miyam cheer to me. Asunok malungchangji sengamnam jagat sedir. Sengermi alimadang na aserni tanalanong tandaban asubaji sanguk setensak. Thirdly, Caleb followed God wholeheartedly for 40 years in the wilderness. Therefore, God allowed him to enter into the land of promise. Caleb ikam lirda shilisam lima. Tamalungjang chak sengermnam agatsir tasya nga nadaknom. Sengermi pa. Tanang zakpa limay. Idak sba. Iba temuat sejak pa. Asanugiyang. Fourthly, Samuel surrendered his heart to God to serve him. And as a result, God used him as a powerful prophet in Israel. Kudang Samueli patakam chakchit sengremnam pendangagat sitit. Sengremi paham shitan Israelima. Asibaji des sematse tashi tulu ain keterga. Pakam takse. God used Samuel as a wise judge in Israel. Sengremi Samuel chi shisa daka ubandangarka. Israel nung kumtakse. God used Samuel as a committed leader among the people of Israel. Sengremi Samuel chi Israel nung des as a pendangagat sipa. Ni sungmi imchir nang tak angata pa lemir pa kam tak siba sunugyang was. God used Samuel as a spirit-filled priest among the children of Israel. Sengermi Samuel chi tanalagya sengpa sannagerga. Israel nung chi kam tak si ta sunuki pa utsi yazangtang angward. Dear friends, why it is so important to place our heart in the hands of God? Tamay matyanadam. Kachiba asunok tamalung changya. Sengram kat no uses kangasa tong dipang. It is important because God demands our heart. Proverbs chapter 23 verse 26. My son, give me your heart. Asunok tamalung chang sengram na makasisi kangasa tong dipang kajaser sengram tiang lori asan malung chang chi mishir. Ipa jagi tong dipang. Api jam shin matsisarasam matsisir trok no chi sengram yashir. Kajabasu na malung chang kanam kwa. Sengrami mishir ji agatsizbad. Tiang lori mishir ji agatsizbad. Tiang lori na magatsir bangla
shiba na makasa sushi ayur. It is very important to place our heart in the hands of God because Proverbs chapter 23 verse 27 says like this. There is a prostitute in front of us to make us fall into a deep pit, and that wayward prostitute is like a narrow wheel. Apichim zishin bitsira sam bitsira tan xiang Nagtapang talajaki unggan tulu aruk tur. Iba nung ji asung daksa sushi asunuk mim chirdamji mi tatadar. Asiba unggan chagi shirnuk ayer atuk sejun sara sakra. Kechipa ipa unggan jiwa sara mesira. Ipa unggan nung jasunuk masung daksa bagi. Sengarmi asin melongjang ji mishir badi. Bayan asunuk anisa sushi. The melongjang ji mishir badi. It is very important to place our heart in the hands of God because Proverbs 23 verse 28 says, she is like a bandit, lies in wait, and multiplies the unfaithful among men. Asunok miyam cheer to melongchangchi, tiang Lord sengrami sukri sakabunoji tuksizbaji, kanganang tungdibang. Kajia sira pichim zishin batsira sambasir tijagashir. Arasan sir, tamajongama, ipatat sir lajagi, asunok mi tatalir. Irpranga talir. Arasan ba mabainya kalir. Asunok cheer pranga. Asir pai. Asir lai. Nisong dam rongnong. Uchi mashiba ay kapadalok sir asir. Adok tak sir. Kinang sa sir kinabo na yung sunong. Mga tatap adok tak sir ba. Mabaji. Ipayaki niya kar. Layagi. Chirnor sabor yung sunong. Raratap adok tak sir. Layagi niya kar. Matamar atyano na yung sunong tsendak tap raksa daksa zari I palayaki inyakar. Asir nisongdam rongnong. Rongrong shirong ay kadang atok taksibat noji. Layaki pandaluk sa sushi la nakla ji baji. Anongji ipa nong jaga sunok chambu za sushi. Asunok melongchangchi sengrem kat nong akatsala. Asir sengrem baji akiner mashir. Tami matyanodum. Sengermi asunok mihim cheer to melongjang akiner serabala. Arong agatsidirong ba. It is so important for us to place our heart in the hands of God. When we give our heart to God, He will reveal His hidden plan to you and me. Kudang asunok melongjang. Sengerm kat nongji tuksidir. Sengermi mi makapa Sentong dam chakcha sunukdang chiliamata taksis. And Genesis chapter 6, God revealed His hidden plan to Noah about the flood. Sengermi libuk trok noji kudang arbanatir semutsong to luarutsuba alimajak shitok siba mababaji chilia Noah dang matataksa. Hallelujah. Sengermer sendong chilia asunuk nam matataksa asunuk hibaji matatayu utsibaji kuda tungdibang. Asun senger mi pai melong papa sendong asunuk tang shidatsisa asunuk alitsibaji kuda tungdibang. Asibaji asun melongchang sengerem kat nong akan nong tang. Senger mi hibaji asunuk tang shidatsa. God will speak to us in a different way and show us the plan ahead. In John chapter 4 verse 13, Jesus said, whoever drinks the water I give him will never thirst again. Instead, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Isui, Yohan Pazitor Sra Samnongji Amayashi. Shiba niya katsibat siji chimtir pa asirla ko tanga matsirat. Mayper pa takam nung chaki takam siji tsulukama mushayimse asibaji tati tatamaka alitsiba tasmatung dashiji I pa takam sayong jiasnok taknong atok taksis. In turn, we will be a blessing for this world. Mayper asunukchi
alima sushi temua tsitakamka sengermi kamdaksiz. When we give our heart to God, He will use us like Moses in Exodus chapter 3. The mighty Egyptian civilization was shattered. Kudang sunugi asan malungjang sengerm jagat sedetir. Sengermi Musa jangam anidet asamnom. Egypt nunger meren nalipa yemlia achunga aja satuk sebama. Sengermi ipa tashi ya janga. Asunuk amshiz. Asrali manukuba mamashiba mabadam lir. Idam aja raksatzi. Na asirni ama hatir tajunga. Sengermi amshitin zakse. When we give our heart to God, He will use us like John and Peter in Acts chapter 4 to heal the crippled man. Kudang asunuk takam, tumulong sensi, sengermi pendangagat sedir, sengermi Yohan as Peter, tinyar maba pesenum, shibama, asunuk takam jam shitze, asunuk magetalipa. Tanala nungalang alirtam, shinong, shirang alirtam, timdam tushi palala, nagpugward sangsagadam, shangadam shinok lir, parnok chaknam, tanap sagat sididirji, na asir niba jasis. Sangrayma jasanok amshizam. When we give our heart to God, He will use us like Saint Paul in Sila. In Acts chapter 16, when they started singing a spiritual song inside the prison, there was a massive earthquake, and all the chains in their legs and the handcuff in their hands were loose, open. The door was open. The windows were open. Tami matianudam. Kudang asan bolongjang di sengermi kadang asan ugi utsidir. Sengermi tinyar pola se sila nungar. Shilki telung nong. Parno kita nalakan natin senzaktang. Tesmazam menunuk tuluar rogi. Anok shija. Parnok taka nangaliba inzidem. Tesmo aliba inzidem. Salah tenzak. Kishi asir. Kichiba chak lapuk. And that particular day, Chiller gave his life to Jesus Christ. Hallelujah. Ipa anokunong. Shil anak sanjagi patakam isugre sanam pendangagat setenzak kuda changadamts asanuk takam I kudang asanuki temulung changchi sengram kat nong pendangagat setir sengermi asan takamchi yamachi tim tem tu shima bang nonga temuangat sekema miyip tak seseba sengram tak tashilir. When we give our heart to God, He will use us like the thief on the cross. In Luke chapter 22, verses 42 to 43. Jesus will allow us to enter our name and the book of life. Jesus will allow us to enter into the kingdom of heaven. Kudang asanug yasanug mulong changchi, sengram kat nong tuk sedir. Luke masasar na lir sar na nung ilir sar asamnom. Kang kitong nung awur sang takam nung atalok pama. Asanug takam nung atalok sa. Isuya asanug takamchi, tenengchi, takam kakad nung zelug taksitsa. Isuya asanug tati tatam maka alisaba, chuba yam linungchi, kutak nungchi, asanug mla-mladang aniuksa, asra asanug ibaji metatsa, iba tamuatsaji, asanug yakitetsa. Dear friends, let me ask you a question. Are you sure that your heart is in the hands of Christ? Timi matianudam nin nutang tasandang baga sananer asibaji. Namalung changji Krista kat nung akas maka naya changjana. Are you sure about your salvation? Natanalanung tanda ba nasuba naya changjarna? If not, what hinders you? Yamaji makasiri lira bangla, bachangchay lira bangla. Kachiyaki na sudayor naya ipaji changjana. Come, let us give our hearts to God, and He will bless us. Arong tami matianudam. Asunuk asunuk belongchang, asun tiang Lord sengram, asunuk kamzak sang isukri sanam jagat sedi. Asur paya asunuk muatzitz asunuk anitz.
God bless all of us. Sengermui asunuk ajak mana ni muajang. Nya sunuk ten sarasadam di. Tumim kibumay Yesu Krista nu tulu asushu nugi pelar. Shernuki ba uang ashigu unuk acak muajang. Asir kibuba tangashir acak takamnong. Kibuba pi melongchang nenam akajas maga ipaji jongjunga sentanga medetsi temuatsi akachang ne daunuki mebishir. Kiboba na unuk ten chembinong kanganang pelar. Asin ne tau ciulur asinong. Kiboba unuki nedem tenasang tu situ lagasari. Unuki nedang sarasadam bama. Unuk nam tangadapat cintinay agatsugu. Anong ibalimanong unuk takamya. Negat nung agapa. Unuk melongja negat nung agapa. Asa unuk takamya alima asushi. Temuatsi takam kakasizi. Nay muachang nay da isutanong sarasadama. Ipa uchimbiba tembangar. Nay kuda melongor yamajidang sang. Amen. God bless you.